Tuğanдар, assalamu alaikum, urmаттуу Don Kabar YouTube kanalımızın görücüleri, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 21 декабрь 2025 жыл Чүй облусу Токмок мал базары, Кыргызстан. Айка, ассаламу алейкум. Бааларын айтып коесуздарбы? Канчадан болуп атат? 35, 45. Эркек ургачы? Бирөө эркек. Кайсы эркек ошондо? Мына ушул эркек, э? Мол biraz чоңураак экен. 35'ten. Bazar soda kıldığı bayke? Береле азыр эч ким бербейт. Sodаңызды берсин байке. Мына жашымыз олардан тарталы. Мына жакта сода кылып атат. Канча экен эже? 45. Эркек. Качо? Канча дейсиң? 35 экен. Канча отаса? 32 бе? Жакшы, бер, мал көп. 32 берип кой дежек. Bilgiç var eкен. Көрсөтөлү. Assalamu alaikum. Кандайсыз байке? Канча бул белгиç? Денсаулык жакшыбы? Денсаулык жакшыбы? Аңгустага бар окшойт да сизде? Канча баасы? Аңгус ургачы. 40ка ургачы. Булчу? 85. 85 эркекпи? Эркек. 15 күндүк экен. Аңгустага ургачы экен, э? Жакшы экен. Мындайрактан көрсөтөйүн, алызыракта. Telefondan çoğun görünüp degenlerge alırsan görseteyim. Nomer aytıp koyasınız siz? C mınday satın. 0558 65 97 30. Buna iki baş var ekan. Çalıp görüңүздөр. Bular kançadan? Tuğan. Bağısını aytır. 58 erkekler mi? 58 minden erkekler. Sen tartmayayım, tırıver. Motor poktarım. Buyurul jakta da var ekan. Kançadan eken uşul? 70. Paroda mı? Kaysı paroda le? Şarelle. Mına. 70. Erkek mi urgaçı mı? Ah, urgaçı eken de erkek bu onda gitmeyen damda, he? Jakşı eken. Bir levaş var mı? Bir levaş var eken. Kaç aylık? Onda yetmek biliyor mu? Ya. 2,5 ay bolup kalktır. Bolat. Nomer verseniz bolat. Online. Mındayla satarız, he? Mak. Assalamu alaikum. Kançadan bolot? 65-55. Ha? 65-55. 65-55'ten. Erkekleri mi? Erkekler bana. Kuşlar soda oldu mu bayke? Oldu. Sattın mı? Yok sokap kettim. Al kettin mi? İyi de. 32'ge berbe koydu buna. Gitti. Aytas mı? Aytpay etken. Git. Bunlar kançadan eken? Ama bağısını aytıp koymuş. 35 tutar. 35. Urgaç eken, ne? 35. Semental paradasında. Ona. Kança gündük? 5 gün. 5 gündük. Bularga çaka menen süt beret tuğanдар. Oşondagı ayta keteyim. Momda kişnikilerden göstereyim. Kançadan tuğan? Bağlar. 60. Kaysı 60? 65. 65. Bul 60. Bul erkektir bay be. Oşon için 60. Erkeğin kança? 60 değil. Kança? 65. Naki görüңүздөр. 70 minden erkekler. Ben bular suralgan bağları kançadan ketip atat, mындай surap atышат. Aytıp koyasызбы? Kançadan berilbedi? 66'dan berilbedi. Жақсы екен бірақ 66'dan берсең деле болмок. Мал көп өтө мына. Ел андан көп. Достор. Рахмат, Bak kançadan oldu şular Ece? Kançadan? Снимайте, пожалуйста. Я бычки снимаю. Ha? Kaçam? 94 oldu. Eko. 94 oldu. Erkekleri mi? İyi erkek. Erkek 94 mu? Dişerçe? Ha? İyi bir ırış kasam. Evet. Ha, mına. Dün kançada silep koyarız kançamınca. Get dostlar. Oldan gelişçe görgöz bereriz. Buların bağları kançadan bolup atat? Aytıp koy. Ber. Urgaçılar mı? Erkekler mi? Bereriz. 55'ten. Oşo urgaç 55'ten berilet eкен. Kança aylıklar? 8-9 ay. 8-9 aylıklar. Aha, rahmat. Sodan bolsun. Bu ayakta da bukalar var eken zagonda, koroda. Esi tegi kişi okşoyt. Suraylı hazır. Canına barıp, görsötüp, surap, nomerin berse alıp bereli. Mına ki. Kalmıski bukalardan o. Mına tokollar var eken içinde. Mındaylar var eken. Çekege de baylap koyup. Buğular çıkıp atat.
Ең хозяиндер. Хозяин тетиги кишкен. Қаншадан екен бұл? Айтпай атат. Билбей атабыз. Сурайлычы. О, байке, кандайсыз? Канчадан баалары? 100төн? 100төн дейт, ар бири. 100 миңден дейт. Туугандар. Бу YouTube. Мына жерде мондайлар бар экен. Мынакей. Жашыраак. Кимдики экен булар? 73'ten sonra. А, сиздики 73төн? 73төн сурап атат байке. Рахмат байке. Сода болду ушулар? Çok bölelik. Боло элекпи? Канчага чейин чыкты ба? 70'ten sonra. 70'ten бербеди. Содаңызды берсиңиз. Берсин. Мынакей, мына жаштардан да көрсөтө беребиз. Өтүп кетпейли эже. Канча бул? Баасы. Ургачыбы? 42. 42. Түшүрүп бересиз. Мына. Суралып атат, түшүрүп берет. Бишкек, Жалалабад, Ош, Кызылкыя, Баткен. 05 755 23 17 23. 0223 55 05 50. Номерлерге кайрылыңыздар. Мына бул жерде эркектерби? Мына. 3 аңгус, 3 мындай простойлор экен. Баалары канчадан? 68ден. Азыр артынан да көрсөтөйүн. 68ден дейт. Мына. Мынакей. Мына 3 аңгус 65ден кылып атышат, э? Номерди калтырып коюңуз. Мындай сатасыз, сиз, Рахмат. Мына 68ден кылып сурап атат. 65ден. Класты бастыргыла дейт. Кызматтабыз, туугандар. Мына аякты көрсөтөйлү. Жашырактардан да көрсөтүп атабыз. Байке канча экөө? 80ден 3 мына. Аңгустар дейт. Буларчы? Болор 57'de. 57 эркектерби? Erkek. Алда ургачычы? 52 деп аталып. 52. Бул да аңгус. Сода болду анан? Болуп атат. Канчадан бербей жатасыз? 56'га берген. 56'га берген жоксуз. Макул. Рахмат, содаңыз берсин.